سلام سلام دوستانی عزیزم، امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستین. امروز ولاگ را آغاز میکنم از بیرون. حاضر ما طرفای بازار لوبلینا رفتیم، طرفای مترو لوبلینا. در طرفای لوبلینا یک تا بازاری تاجیکا بوده، رنگ بازاری صداباد. حاضر ما همونجا رفتیم کتی شوهرم کتی میکایل جان пока شوهرم یا دورزاده و خدناین هوای گفتیم کم کم گردیم و امروز هوای ما خیلی چقدر میبینین. هوامون صافی خوشروه، کم ترک خونکاکای نکی هوامون نغزه. حاضر ما اکو رفته استیم دوستانی عزیزم کنی بینیم بازار رو تماشا کنیم چه خیلی بازار باشد. اگر که بینیم یکم بازاری نقص باشد، همه چیکی باشد در اوچه دیگه یکم چیکی در کار شد همونجا رفته خریدن میگیریم. حاضرش ما تماشا رفته استیم دوستانی عزیزم، با ما باشد. من خواستم که شما رو همراه خودم گیرم، یک جایه با هم رویم. ممکن که به بعضی ها مخغول شوم، بعضی ها مسکوته باشد و رفته همینجا خریداری کنن اگر که بینیم چه خیلی بازار باشد. با من باشد دوستانی عزیزم. دوستانی عزیزم مترو لوبلینا مادا نزدیک ترکه. حاضر ما مترو کتی میریم اینجا، نه متروی آلماتینسکی چه خیلی گفته بودم با ما به نهایت نزدیکه 2 مینوت راه. حاضر ما میشینیم میریم. دوستانی عزیزم اومدیم حاضر طرف مترو لوبلینا. بازار کم ترک مترو دو طرف بوده. حاضر ما به بازار رفتیم. ما اومدیم بازار لوبلینا. دوستانی عزیز این همون بازار لوبلینا. ما اینجا در اومدیم کم ترک گشتیم تماشا کردیم. اینجا دوستانم همه و این بازار همش فقط چه بوده بازاری آبتون بوده. اینجا یکم جدا دونا نمیفروختن، همش خیلی آبتون جا میخریدیم میبردیم دیگر جدا میفروختن. اینجا آبتون میخریدیم میبردیم صدوادا میفروختن نه این بازار. از ما برو اومدیم این بازار خونه رفتیم. عزیزم اینجا ما در اومدیم بازار. میخوام وقتی که یک چیز میبینیم مخکول میشد میپرسیم که چند سومای آبتون میگن. یک جا دیگه میرم میپرسیم چند سومای آبتون میپرسیم میگن. خلاصه یکم جاش و دونا نمیفروشن، همین یکم جا اگر فروشن بسیاری همه جاش آبتون میفروختن. بالا برامدیم پایان دیدیم همین خیلی 2 اتاژه اونجا ترگای سنتر بوده. بعد یک تاجیکا پرسیدم که همینجا همش آبتون یکم دونا نمیفروشن. گفتن اگر فروشن ریچ کاش میفروشن بسیار آدم ها آبتون همه آبتون خرید میفروشن. بعد همینجا صداباد مردم میخرن و میبرن در صداباد میفروشن. آبتون میخرن ارزانتر میبرن در صداباد میفروشن. بعد ما فهمیدیم برامدیم ای بازار چون که گشتن سمیسل نیسته بازار دا گشتن بفایده میگردین که یکم چی خریدن نمیتونی. ما مغازین دا نفروشیم یکم چیز برای مغازین نخریم، برای همین ما برامدیم ای بازار. از اینجا یک ماشین گرفتیم هوایه میشینیم خونه میریم. دخترها ما آمدیم علاقه خونه دایم کمتر در اومدیم باز اونجا آمدیم کمتر در اومدیم ای مغازین لینتا خرید کردیم. بعد اونجا در ترگوی سنتر مونده یک جو مغازینی خیلی حلال چیزای حلال میفروشن گوشت و کلباسه هم خیلی حلال گفتگی بودم. هوای جا در اومدیم سسیکا خریدیم. سسیکا مون تایم مونشتگی بود این کرد این نمود سسیکاش خریدیم نه حلال. اینم قدر سسیکا 476 روبل شد. بعد برای میکایل جانم خیلی یاگورت خریدیم، خیلی بازیرین خریدیم، میوه بسیارتر خریدیم برای که کودک را مایده میکنم میتیم خودم اونم میخوریم. خیلی باز سیر خریدیم. امروز من یک نمود و خانی هستم پیروگ با سلایونی تست. حاضر سلایونی تست ما بروردم که ملایم شود. بعد خریدیم گوشت حلال، گوشت مرغی حلال. خیلی پولی خیلی کلونش خرید. با همون بازار گفتگی بودم بازار لوبلینا. همین خیلی بازار همش آبتاوی دوستانم. همین یک جمعه رفتیم که هرچی یک
ваи чи буд хитой буд, мардак хитой. Ҳарчи ҳавай ҳамихел розница мефурӯх, яъне дона. Ва мо ду тона ҳамихали чиз харидем. Шарфак барои Микаилҷона, инаш ин намуд ва яш ин намуд. Ҳамихел гармаки хушрӯ, ғавсаки хушрӯ, ина бо ин хел гиребон дорад барои қурту хунук нахӯра гуфта. Аллакай ҳаво хунук шудагиай камбизён мепӯшонӣ, ҳамихел камбизён вай мешада қуртуқош метовад. Барои ман харидам ки камтар гарм шавад, қуртуқош хунукам нахӯрад. Бинед чӣ хел ғавсаки хушрӯай. Инои ман 200 рубл харидам, дута харидам 200 рубл. Рӯз рафтем магазини Карабика дидем, як намуд шарфи туннукакай вай 799 рубл мефурӯшанд. 599 рубл бо скидка шуда ина гирифтам. Баъд ҳамунҷа дидем ки ҳарчи мефурӯхтан гирифтем. Он бозори гуфтагим боз ки такрорам шавад, ҳамаш оптовӣ буд. Натонистем ягон чӣ харидам. ҳозир духтарон ман ҳамин хел мурғаполни пӯст кардам. Пӯстуш барои ки мада он қадар махбул нест. Реза кардам, шаози намак кардам, резеник да мемонам. Инҷа да ман хел рис гирифтам. ҳозир риса мемонам ки ҷӯшад, бринҷа мемонам ки ҷӯшад болои плитада. ҳозир барои бегоҳ камтара хӯрок тайёр кардани ҳастам. аввал мехоҳам ки камтар падливча тайёр кунам, барои ки падлив қатъи бринҷ ҳастку рисада як параш, як параи дигашта падлив. ҳамун намуд хӯрок тайёр кардани ҳастам ҳозир ман. Ва барои падливи модар курас помидор баркалски, ҳозир ман инҷа як гӯшти мурға ва лаҳмаша гирифта майда мекунам. Рис ҳозир бо як пиёзи дигар ҳамихел падливча тайёр мекунем. Бо мо бошед дӯстони азизам. ҳозир ман ҳамихел гӯшта намак кардам, ҳамихел пакетакода гирифтам шад. ҳозир меам резеникда мемонам ва авқот кардана шурӯъ мекунем дӯстонам. ҳозир мо шурӯъ мекунем. ман ҳамихел ята ҷои лаҳмаша гирифтам барои падлив. ҳозир ина майда мекунам. Кардам дӯстонам ва барои падливи модар курас гӯшти мурғ метавонед ки гӯшти гов истифода баред. Пиёз, баргалски ва помидор ман ҳамаша майда реза кардам. ҳозир накуни ноя жарид мекунам. бо ман бошед. Бринҷи моям тайёр шуд. ҳозир падлив камтари дигар меистад, тайёр мешад. на падливи моям хел ҷӯшидааст. ман камтараги дигар об андохтам то ки пазад. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Дӯстони азизам, ужини моям тайёр шуд. Ман намекунам ужин тайёр кардам. бинен падлив тайёр кардам ҳамин хел. ҳозир мо кушта ужин мекунем. ман влоги имрӯзаи дар инҷо ба анҷом мерасонам. ба ҳамаи шумо хайр дӯстонам, худо нигаҳбонатон бошад. биёед ҳамроҳ ужин кунем бо ҳамроҳи мо.